te fasi silatu to e amatalia nei tau manga fono o foi tula fono e fatati ese tatu tau manga mon malolonga o lo sa no le fionga min stau tupe o te tapa mal fa lo fionga mo le fa wo wino la sa no Fatai lau fionga ile ponga ke talai e mai se foi le malo le tatou palemene e tatou te malo lo fa wo wina pe le tali inisio vaenga halanga mai sui tu langa la vale le fight tia tu pe alu yati na mai se lau pitasi se lau toms fu malfa ma onisia ne yo ati na e pe yo na yai po kalame so swani e fa mai alu olu lima lu olu ono ai wo uma ona fa matu ato mai le tupe mai le pa anga lu olu fa lu olu lima e au fia ai polo keti mo le sosoani mo vaenga o turisi o lo fatu peina New Zealand. Ma ua mai au na whamatu ina mai New Zealand le lua tesi maleiva miliona tala le tausanga lua olua wha lua olua lima e whamai ai ngā luenga o tutoe. Fulkalame mo le sosoani e tali atu swing o le tau o le Samoa New Zealand Climate Finance Partnership. E fofofo e whamai a lua olua ono, lea sa whamatu atoa mai ele tupe tutoe, e sifulu lua tesi ma 5 miliona tala, i le lua olua wha lua olua lima, ma o loo whanga solo ngā luenga mo mia. O niti o whatinonga o mai ai au fiai le toe whaalelei au mataanga, ma whaasau i vai 5 Botanical Garden, tongtonginga, mo tali ngā māloa Samoa le Chokong. E whapea foi na patupe na i tali ngalu, mo le fio anga o solo solo. E ai foi nisi lau whai ngā ruenga mta ngā ruenga whanua, ma fua ngā whanua, o loa au tā wina University New Zealand. E whalau tele to mai ma tu spasi mo ia au nanga. Ma u whatu pei nai fo le Loss and Damage Fund mo Samoa i lea po kalame, ma o loo ngā luele maa lo e tape na ina whain whaavai mo lea tupe. O loo whanga solo ilo ilonga mo so swani mo alalawhanga ma whala puputonga. Sa whao ina mai le mtanga luenga o sio manga puna ofa natura mo ati na e tala whea ngai e tali atuai a whianga o le tau. O le poloketi mo whato anga mwhai ngā whaiba, saffron, ua wha mai a ia oktopa lua olua lima. Ua lai o na maulalo fo le tupe fofua ina le tolu tesi ma le 1 miliona tala, pe a whaatusa i le iwa tesi ma le 1 miliona tala sa ia lua olua wha lua olua lima. O lo iai fol so soane an malo e wha mai ai nai nisi o ngā luenga tutoe. E pei o le fausia ina le ofisa mta ngā luenga whato anga mwhai ngā whai vai savai. O le fausia ina whale teu o loa i a tele, whatasiai ma masini whasimanu. Ma loli mo le whiawea ina o manu i au nanga masani an mta ngā luenga. E whapea foi o na fuafua e wha mai an tau sanga neile so soane a New Zealand. Mo le toe fausia ina le maketi sabalalo. Lea sa amata mai lua olua wha lua olua lima, ma pau ai le tupe fuafuaina i le tasi tesi ma le 1 miliona tā la. O le vai ngā tupe le fuafuaina e whaamtu ina mai e New Zealand lua olua lima lua olua ono. Ma ua maea o na whaamatu mai e New Zealand le se fulu tesi ma le 4 miliona tā la. Mo lea whaamoemoe. O nisi o fesili, a ngā ili whaamtalanga o ati nae o loo fuafua for ongoing projects and new approved investment. E pei o na iai a lawa Savalalo Flea Market ma West Coast Road. E pei o na la ngā mai enisi o sui o le palemene. E lau fionga i le fonga petalai. O ati nae lo whanga solo taiminei o lo atangia i le tūla whaaroma sfulu pa anga ile sfulu ono suvalu o le tala whaatau au tu o le tupe lua olua lima lua olua ono. Ai fia o to atu pea nisi o ati na te tele ma ona ngā solonga wa iai nei, mua paenga ma oti o soifua malolo ina. O le poloketi o lo tape na inai mo le tai mua le poloketi mo tikeri mo le soifua malolo ina. Establishing a pre-service qualification for Bachelor of Health Science. I le Universite au Samoa anyways. E au ina ile to mai o lau whai ngā luenga mtama whanau Samoa. I le vaenga au nanga wha soifua malolo ina mua primary health care. E lua sifuru e sa amataina nei po kalame lua olua wha.
ma lo fa wa pea wa onga ile tausanga lua lima o lo fa tu peina el porkalame le mai ai ona pasi ina le senate le NUS pepa mo wa onga o tausanga mua no na lua lo fa wa porkalame mo soifua malo loina health program for results ile sini au tu FITT fa ma ile pisi ma lon tausanga lima le o lo fa wa pe porkalame fa soifua malo loina mo tu malo mala fanga e tawala atu le pen fa Samoa ma porkalame mo wa onga fa na mo le una ia tau mapaleni ma ia ola malo loina fa na o le foi porkalame lo so soani malo fa le ai fa le mai tu malo ma ia tofsia fa le mai fo mai o tau si soifua o le fa mau popoina o fa mau maunga ma le una ia au nanga e tau mafa te tau ma tau mafa paleni tolu porkalame fa awau mo tui pui fo mo fa nau le sa sainia lu o tasiva ma sa fa tuai ona koviti ma ua fua e fa mai al lu fitu o le so soani es full 5 miliona tala Amerika tupe me alofa po le grant ma fa tupe o atina e o Asia o nei tui pui mo fa nau e au fi ai tui pui mo pui nga limonia o le tui pui mo manava tata ma le tui pui mo le kanesa mo alo mo fa nau teine o le fa moe a mai ale nei porkalame lua fitu o le afa awa wina on tau abel malo le fa atu peina o nei tui pui mo fa nau mai ana tala o le tupe tau sanga asau sa fa pe foi na so ani nei ati na al fa atu peina al fa so polia ma le una ia o le tui pui o le covid sfuluiva i tau sanga o mamai vaenga ma oti o fa atu anga mfainga faiva o le poloketi fo mo le vaenga o fainga faiva so ani mtanga alwenga fa atu anga mfainga faiva ile fa le leia o masini mo nga o sia o ice making machine ma fa ilo mo o nga sami e tasi te 5 miliona tala fa me alofa o fa matu mai fa la potonga o fainga faiva le tulangi mai fofo ina fa mai e fa tinongo le nei poloketi ile tausanga lo fitu vaenga ma oti of so tainga o le atina e faule sa sainia malienga mal faltupo la langi a February lo 5 mo so swani fa me alofa e tu sa malus full miliona tala Amerika e fa le yai au nanga of so tainga ile atunu o le ato e fa le yai line of so tainga le malo Samoa National Broadband Highway e fa o atu fa le yai so tainga inisio vaenga le atunu e leo fa so polia so tainga ya fiai tu malo fon fa vai wa onga mfale mai fausia spale tu tonu mo fa maunga le malo mauna ia le tomai o le au fainga luenga i vaenga mo mia o le ngā solonga le patino ina nei ati na al taimile nei wa iai nei au fainga luenga to alima i lalo mtanga luenga so tainga o lo fa tu peina el poloketi ta ina le fa fo ina o nei ngā luenga e so ane ai le ofisa pule fa tonu o lo fa ngā solo fo ini seo ilo ilonga o tau fonga mo e iai le tomai fa pitoa e fe so ani le malo e au ili ni vaenga tatau matala fea ngai e fati no ina ai ngā luenga le nei ati nai e peo na tā ua vaenga ma oti o whelawa inga ma ati na te tele transport and infrastructure o lo fa wau le fati no ina le ati na e morsitio au wala whelawa inga tali atu Maria Fenoa la ufio al suisa o ministro tu la mai le fa la ver fio te teri tu ngai ia sa no la se la fio ngai le fastai le ministro ta o nga samia mo FONOTAGA sa no ta o tele vanga ia ai ele titi ta tu o nga sami o melea la ta to mai ai e tau on fa motino ta tu tua oi sami ma melika Samoa tua sami ma tonga tua sami to lau tua sami ma melika ma tunu ia le tu matu e tau on la fa motino le ta tu tua oi le i pe le mai on futia in ia awai le i loka ina tātou wa
ni wa'afango nisi fo i o tunu ai mai se atu tuila o le whawhisili atu o le ale tūlanga la tamai wo o iai le tūlanga le fuatia o tātou tua o ia ia pui ai a tātou tangata whangota. Ia, tūra mai lau whionga minsta e whawau sau noanga o e whafonga mai le whawilawea. Ia, whakatai lau whionga le whonga whetalai. Ia, whakatai ko i whautuanga utu ina mai. Le taitai o le ituangai o le fisili sa tu ina mai. Ia, ele mwhai o na mau atu ia te au le tali i teimine nei. Ia, ai se i mai au na fisili la ia i le maenga fito i tonu le maenga. Maenga ma oti o whelawa inga ma atina e tele. O lo wha wau whatino ina o le atina e morisi itia o wala whelawa inga. Tali atu i suinga le tau. Lea sa wha mai ai nai le awala tele tala whatai sifo polu, West Coast Road, e a ngā i malaiba a lele i whaleolo. O nisi o fuafuanga tutoio le nei ati nae, e au fia ai whale leo le awala kolosi lano mawhenga, o fuafua ina e wha ngā solo i tausanga nei, mangaluenga whaatino mo le puipuinga o vaenga solo i le tala whatai sae o polu, a mata atu i le tongo e tau i salua whata. O le ati na e mo le whaalei o le malpuipui o le wafu whaavao malo i mata autu, o loo whaawa upea. O nisi o vaenga titele o tutoe o le neipolo keti, o le toe fausia o le tanu tele, e tali ai le malolosi o ngalu masavili, ina ia saonga le mu le taulaina o vaa, mangaluenga o le wafu. O le fausia ina o le control tower, ma le Kate House i le wafu, ai maisa CCTV system, e matai tuina ma si itia le saonga le mu, ma malu puipuia o ngā ruenga whātino, ma mea tō tino lo ilunga o le wafu. O nisi o vaenga te tele, ua mai ai au fia ai le masini wha ata tele mo container x-ray scanner, ma lona whale wha mautu wai. Wha pēle whale mo le sueina o container mo umia, o le vaa toso e whātonuina le au maia, ma le toe ave ese atu o vaa i le wafu. O le poloketi mo le whaaleo le awala Central Cross Island Road i polu mai si umu e tau mai tanu ngā manono e feso soani o tupe wha mea alofa ma le whale tupe o ati nae o Asia. E tusa ma le whaasful miliona tala Amerika mo whaati nonga o le ati nae mo tau sanga e fitu lua o i le lua o fitu. E au fia i le whaaleo awala o ala vai awala savali ma le fale tali pasi inisi o vaenga. O lo whanga solo le whamai a ina o le vaenga lua e amata mai si umu e tau mai tiavi. Mo le vaenga mua e amata mai tiavi e tau mai tanu ngā manono pe tusa 15 kilomita. O lo whanga solo i lo ilonga o tau fonga. O le nei vaenga o le ati nae mai fuafua e whamai a ina i le lua fitu. Neu whionga le whonga. Ia, o lo tūlai mai whauilawea lo whionga le minstau. Tupe, tūlai mai lo whionga mo le amanoa, na si vai angale si whama malama i saunoanga. Saunoi. Nga tama tai minstau, misale tatu awala le masi umu. Nanga e counterpart costs saka kou, tupe le a tari sao le tatu malo pe miliona, e pe ale hawa wa i tau sangta i tas. Nasi ima tau le nga luenga le a lau whionga. Mali malo, o tele whawhita uri. Ke ngata le umi. E ala fo ko ala kungaso ke ngi ko ka edi. Wa si ko ka nga ile yai kampani ya mas leng fa ya la wala le mas ko la ngoi la wala le wala ngole fo ika ko pe ya loi ya ma fa la lava ro telai ma ro fa ta ya telai e so pe se fam tana ngan ka poetas e wo sa ula ngai me fi fa ya se sa on sai ma la whionga le sui parmi se tu atu pele avono o ngaruenga telai ya pe sa taua o le polenga la ye wa umi kele delay mu tele ona tosol ngaruenga ia le wa ta wa ne le sa fi bo sitala I mafuanga a pe fo la si tau fa popo I ngaluenga ia le sa ta o ngaluenga le I le wafu fatele no le wafu le mtau o tato alawa tem ia mara wala la le posa in road le pe ta ua le am se o ngaluenga ni ngaluenga on time le o sa ta ua le fo ngal mistao ele mfonga fo no le marketi le sa valalo le sa ofisingia
tasi hoi ngā luenga le hoi tilei. O le fia maua, po le alma fuanga wa leina tuai ngā luenga nei. E pela le ngā luenga leo le alawa tem. Whatano o tele le alau. O le sosoani o le tupe whamea alofa mai le tupe laulangi sinau milionga kara minika. Le me whai ai. E ei la ia ingam tutu ungo o sosoani whapea. Pe o le mafuanga na le ala inu siri atu. Nei te uavu. Ua umi le tilei. Ia e whapopoi nisi tau. E toi tongi. Ia pe whale tonu eri sosoani. Tulanga le mafuena tula yatu mo le whalalo. Ia msalo le latal menino malo tu atu le vono lo fianga sul palmi. Faftai tele, atono le amanino le ile saunanga le fianga te maitai in stau tupe. O le saunanga le tilengo tulanga watina. Pe ta e fafita uli e fatinonga. Ia le atalia tu sistemi muliane la fianga fatalai. Ale olo maua umaia. Ia finangalo fianga sui fai pule. Ngata ile temi sa noi. Eve mi se foi nei si me foi o mai. Do fa me wina la fiong. Alo fafta ia. O fianga fo vitala ia le me va sa. A foi o le sa no me seranga sui pa mi le si me fo tua. Isi la in handset le tu si umaya me o totala tuai. O tulanga na ma falalo. Ia. Tu ma la fiong ali sui palmi. Nei sa o fa me wina le sa unanga le fiong ile. Le minsta. O ele sui te tae, ile tilei, o lea wala. Ai mai se fuina leo te lenga, o le tulanga, o le whaonga ina se leni, poloketi nei. Peo leo te lenga lana, ia lea o le Crescent Island Road, mai si mea. Ia ato no la tari atuai. Ai whamari atu pewa peo whao le tal fina ngalo. Ai peo le nganga lena, nanga leo walau mai si ngā luenga. Ia pe le no te inga le na ia le la tadi tu na te lenga la fiong na ngang farol ia ma wa me sui ia la sa ni mai la fionga de mista nga luenga tele o sui pa mi foi long time e tal foi tau tu sol fa la ver fa wa sa no nga la fiong tamata mista Aftai la fionga le on fetalai o le atina o le tato o tuai o tato Samoa Aviation and Road Investment Project. Lo fanga solo foi ngal benga mol poloketi mo atinae sa matalia mai lua e fofuaina e pamaea le lua iva o ngal benga fofuaina mo malai ba lele e au fiai fain fa vai mo le atinae o vai nga civili Aviation Sector Strategy Master Plan o iloilonga feasibility study mo toi fa leia ma fausia ina talingalu mo malai ba lele iloilonga mo fa lau teleina malai ba lele extension of airport runway manisio masini fatontonu e mo omia mo au nanga malai ba lele ile tuo awala o lo fa nga solo nga luenga mo tusi na wata mo vaenga fa lele ole awala yala fa lava ai mai se sa nga le mo awala kolosi wa mata fo nga luenga mo omia tape na ai fa noanga mo tusi na wata design ole awala le tu tala fa tai sai East Coast Road i polu mo le faa mua i awala kolosi wa afia so ita fenga e peyo eva salelesi masalu fata. Tato wati na e ole multi-purpose Alawa Dam Project. Lea sa fesidi aile a fionga al faipule. Bloketi mo le fausi al fata no baita ele i Alawa o le nei ati na tele o lona tau au fai se laus fun maltasi tesi maluasu fa miliona tala Amerika tupe fa me alofa mai le fal tupe o ati na e Asia e se lau tesi maltasi miliona tala Amerika pa pe le sao le malo common contribution e se furu tasi tesi masu fa miliona tala Amerika mai fofo ina le nei ati na e fati noina ile fitu tau sanga mai ya Julai lua lima ya Januari lua lua. Le sao le malo mo le nei tau sanga e tasi lua lima lua ono o lo atangia i tono tato talo tupe. O fati nonga le nei ati nae o lo tau fa mai alfa mua i tangata fai ngā venga mo mia ai mai se ila to o lo iai le anga vaa fa pitoa e feso soani le malo e fati no ina le nei ati na tele
ina ia ilo le lei design ma whaamautinoa le saunga le mo ma le anga ngata quality o le nei ati na tele. O le vaenga fo'i o si o manga e ave iai le whaamamafa ina ia mautinoa le iai o awala e whaititi ai le awhaina o vao matua ma le si o manga i le nei ati nae. Vaenga ma oti o si o manga o le Pokalame Pasifika mo tapenanga tali atu swing o le tau. O fianga le fongs te lai. Ia. Se mea fi whaasa. Lo ia le whawila vea le fionga te teo le tuangai, ma lia lau fionga. Le bloketi nei e rea mau atu se lau miliona. O leo te whalonga atu le saunanga ale te maitai minsta o tau e se vaita ele. Era se vaita ele. Pea al tato vai telefone le dam mo le vai da mafole le tise ia malta finga foi le o le vai ia one a lolo vai ai ia pia il fatto si unga e se foi i vai ala ma tau tu pe ia sal na se to sekena ele se vai ta ele Ia malia lau fionga le tai le tuangai ia o lai saulo na finangalo a ua vavela na lana sauno mai i le vaenga lea ia sauno mai lau fionga le minsta Whaftai lau fionga le Pongpetalai ia whaftai lau fionga tai o le tuangai ia nau le ave ese o le a vaitele loa o le vaitele ia lawa vaenga maoti o si o manga environment sector. O le Pokalame Pasifika mo tapenanga e tali atu i suinga o le tau. O le nei Pokalame e fou, ma o le tasi le nei o poloketi mo mua, sa pasi e ina le komiti o ati na el kapeneta, CDC le amatanga o kitopa lua olua lima, i le paya inga le nei. Le nei ati na e tolus fulim miliona tala Amerika, ma e fuafua ina e amata ya Februari lua olua ono, pe ama e a feutanga ina ma le faltupe lanang o le a fatupe ina le nei ati nae. O nisi o vaenga te tero le nei ati nae e au fi ai vaenga nei e fatino ina i totono le ono tausanga lua ono oto tasi e fuafua mo le nei poloketi. O le whaamalo sia au wala e mataitu ina ai malongo ina le mamalo le atunu ini whaalabe lave tutupu whaafua sei. O le afatu ina ai sailini whaailoilo mo savai, manono, ma apolima, ma whaasopolia upolu. O le afausia ai le whale fōu o le ofisa le va ai tau, Meteorology Office, ma whale e mataitu ina ai mafuie, Seismic Operations Center, e sitia i whalau niu. Ona o le tūlanga ma ale le tūlanga, o le otua i nei le ofisa i munu. Ma masini ma awa onga, mo le au fai ngā luenga e whafo ina le nei au nanga mo umia tele. Papea i foi na fausia nisi fale fui mu fa popo se lua mo sa vai le tu sa lenga i sangone mai tu o tane i whangamalo. I ngā luenga mo umia mo le mta ngā luenga whilawa inga mātina i tele. O le a ngā i le fuafua ina ma le taatianga o whanua ma au nanga mo le taulanga i Salolonga Town Planning. E toi ilo le toi whaalea le maketi i Salolonga i se vaenga e tu whatasiai au nanga le malo mo savai. Ina ia whaalea au nanga ma maua uma i savai au nanga mo umia o lo maua i polu. E fuafua ina ia ati na e no fuanga i Salolonga mo mataanga mo turisi ma no fuanga e whatastasiai ma malo lo ai a inga ai mai se o whanau e pe ona iai u polu nei i le Friendship Park ma le Malai Fatu Park. Poloketi mo le taliati a fianga o tūlanga tūlata i le sami. Le nei poloketi e lua iai ati na e fou sa pasi e ina le komiti o kapeneta mo ati na e CDC le amatanga o ke topa lua o lua lima. E lua tesi ma le 12 miliona tala Amerika le taua o whai le nei poloketi e sosoani mai ai le Global Environmental Facility e taua la mai le UNDP. Le sini au tu le nei poloketi ina ia una ia a wala wha le natura e whaatino ina le tali atuai a fianga o sio manga
e au fiai le iloilonga le tau, ma tu whatasia o whaamaumaunga vaenga o sio manga, e iai whaasau ma vau matua. Ma tāpena ina ni whainga whaamai tala whea ngai mō nei fuafuanga. Whapea fo ile toi iloiloina o le tala whea ngai o whainga whaamai tu whatasia mō sio manga, Coastal Resilience Samoa Project. Vaenga ma oti o malo sianga, energy sector. O nisi of sosoan fausa whaamautu ina mai mō Samoa, ai mai se mo le malo sianga o LTC EPC. O lo keti mo le whaalea mo li awala le tala whaatai o pia, e sosoani mai ele malo Australia le vaenga tupe, e tolu se lau 5 tala Australia, e a mata whaatino ina le nei ati na e lua o lua 5 lua o lua ono, e whaalelea lea vaenga o le taulanga. Ma whaititia le whaonga ina o LTC, whaonga ina le suau. Ai una ia le whaonga ina o malo sianga whakowina. O sosoani whaavave na maua mai le malo New Zealand, mo le whaalea o afia le EPC mo ta elefanga ma fianga, e 5 se la wafe tala New Zealand, mo le whatawina o vaenga mo omia o nei afi, New Zealand Support Essential Maintenance o ta elefanga and fianga power plant. E whapea fo i sosoan tupe le ampasa le malo saina e fitus fuluafe tala Samoa, mo nisi e fuafuanga le malo i le taimi o le whaalavelave o le whasosoaina o le LTC. O le poloke ti fau mo malo sianga whaafowina, e whaatupeina mai sosoani whaamea alofa le malo Australia, e tusa maletasi, tesi maletasi miliona tala Australia, mo le lua olua 5 i le lua olua 7. E whaatino ina ai nisi o sosoani mo i tu malo, Mala la fanga e au fiai apolima atoa, ma nisi o nuu e iloina i le EPC, e ave iai le whaamuamua o le sosoani. Australia Off-Grid Renewable Energy Solution o Samoan Community. Vaenga maoti o tupe, finance sector. O le ati nae mo le whaaleo au nanga tau tupe ma ati nae. O lau sosoani mai ele whal tupe la langi ilona tau wau whai, e 2 miliona tala Amerika, e whaatino ina mo 5 tau sanga, lua o lua wha, lua o lua iwa. O vaenga telo nei ati nae o le whaalea leo sistema, mo le whaangai o ina o tupe titongi, National Payment System, ma o onga mo mia, o le whaatupeina o le National ID System, ma le Civil Registration System. O ngā solonga o ngā luenga le taimi nei, o loo i leilo i longa o tau whaonga se kampani mo mia e toi ilo i nata, ma vaenga mo mia e whaatu inai le National ID System. Watu ina e mo le whaaleo sistema mo tupe el malo ma tupe maua, o se tasi ne o atu ina e ufufuaina, e pasi e ina masainia i le lua olua 5, lua olua ono, lo whanga solo ta penanga le taimi nei, ma le tupe o atu ina e Asia, mtanga luenga tupe, ma mtanga luenga tupe maua, ma tiute, e tusa ma 10 miliona tala Amerika. O le sini au tuol nei atu ina e o toi whaalea leo sistema, o loo whanga yo iai tupe le malo. O le nei sistema le Finance One System o atoa 2 sanga, mai mo mia le toi iloina, ma whaale leia ona o suinga o teknolosi nei ona po, ma ia ngafa tau limaina le whaawawina i suinga waiai nei. E whapea fo le toi iloina ma whaale leia sistema mo le vaenga o tupe maua, pei ona iai fuafuanga e tu SSA nai le mtanga luenga o tupe maua, ma mtanga luenga o tiute. E sosoane se tia le au nanga, ma wha mautali, wha maumaunga tupe maua, ai maisel wha whaingo fie mo le malo le atunuu, le wha o ngā ina o le au nanga. Laua fionga i le fonga petalai. E wha ilo atu fo inisio ta penanga ta iala mo lumana i manuia o Samoa, mo le lua olua 7 i le lua olua tasi. Ua a mata o na wha atal noa ina, ma pā anga mo ati nae, mo sosoani, e au fiai le fale mai sa lolonga. O le pokalame mo le maenga ma oti o malo sianga, e whaale le iai le afitele i fianga ma au nanga mo umia. O le polokalame wha awau mo Vaisingano catchment area, o ati nae mo fe malanga inga, ma awala kolosi au fiai sa pali i Ford, vai a ata, manisi o awala o lo iloina, ma le whaale leia o fe malanga inga, i le vao moto o polu, manono, apolima masavai. Wai ei fo so soane el malo saina i le toi iloina o fale te tele el malo.
Structure Assessment of Government Buildings. Sa fausia ina lato so swani. Matape na ina aital sanga matau. E mo mia mo toi whaalelea o nei aseta. E au fiai whale maitele me to tua. Male ofisa mtanga luenga soifua malo loina. Ministry of Health Headquarters. Whale wha masino. Male mtanga luenga o wha masinonga. Male wha foina o tu langa tau wha masinonga. Maota o tofi lau eti alesana. E ofisa o le fono. Maota o le malo. Maota o le malo tu yatua tu puata masesefi. Maota o toa. Mtanga luenga o tinam te maitai. Ati na e o nuu mafio anga. O le ata apena fo i mamaua le au te lenga ma uli linga o nei ati na e fofua ina. Pe a o le tausanga whale tupe lua o lua ono lua o lua fitu. Lea e ta apena ai le ta i ala fou mo le lumana i manuia o Samoa. Nala ngai nisi o sui malu le whaititi o tupe whaanganga mo le mtanga luenga wa onga manga nuu. Lawa fionga i le fonga fitalai. E tu inatu si whaamatalanga e tusa mo le whaititi o le tala whaatau o tol tupe. Le mtanga luenga wa onga manga nuu lo nao te lenga. O le whaititinga e mafua o na uwha mai a ina so soane al malo Australia ma New Zealand. I le tausanga whaal tupe o tuana. O lea whaititinga e leo a fia i tupe whaanganga masani. O le whaatinoina o ngā luenga le mtanga luenga. Whaapea vaenga o lo ave iai wha mua mua i tūlanga tau wa o onga. O a onga o le wha mua mua wha awau lava lea le tātou malo. Ia mauti noa le wha awau le sitia i tūlanga wa o onga. Ma ia wha mausali le tūlanga alualu i luma e ala i le talo le tupe le malo. Whaapea fo ia so soani mai a tātou paanga i le anga i luma. O lo wha awau pea feutana inga ma tātou paanga mo ati nae. Mo le whātu peina o isi po kalame mo a onga. Pe a maea, o na whaatala noa ina, ma wha maoni aloa i alfofuanga ma mao, ale vaenga ma oti o a onga. New Education Sector Plan, ele kapeneta. Lawa fionga ele fonga fetalai. O le whaamatala ina o sifulua masina o tala whaatau au tua tupe, pe on tala noa ina. Whaatu se le valu masina lea lo toe mo le whaatinonga. E peo na fsilingia le fionga le sao whapito. E ui o le tala whatau au tu o le tupe lua o lua lima lua o lua ono. Lea whatawa whatatia mail palemene malu. I le masina le nei oktopa lua o lua lima. E au pea o na au fia ai le sfulua masina atoa. Po le tausanga atoa. E a matamai ai ulai lua o lua lima. A nga ia iuni lua o lua ono. E tu sai mal tausanga whale tupe. O lo ai ia i lalo tu la fono. O le pule ina o tupe lua o tasi. Talu ai ona o le tūlanga na iai, e peo na sila fia. Le na whaonga ai nai le vaenga i walima o le tūla fono whaavai, ma le vaenga tolu lua o le tūla fono, o pulenga o tupe lua o tasi. E a mata mai ai ulai lua o lua lima, se ia whauma ia se tema lua o lua lima. Na whaawau mai ai e le vaenga tasi o lima o le tūla fono whaavai, ma le vaenga tolu sfulu o le tūla fono. O le pulenga o tupe lua o tas. I lalo le poloa inga, i whaamaoni ai, le whaamatu ina mai whafo tupe tutoni, mo whaalave lave tutupo whafo se. E peo na iai le taimi nei, se ia maea, i le aso lua sfuluiva o pitopa, lua o lua lima, le tali ai le pasi aina, o le tala whatatau, au tu o le tupe, e peo na iai le tatou whasoa. Tupe whaanganga mo whaalave tupe whafua se ila wa fionga i le fonga petalai. E fia whailo fo i tā penanga le mālolo iai, e tali atu wain whaalave tupe whafua se. E peo nā whea fo i anisi o saunoanga o sui malu, mo le sila fia. Ia, o lo tulai mai le whaulave le sui o lo tufanga, tulai mai lo fionga i le sa whapito. Tau fionga tau po fia whamalamalama. Ia, saunoanga i le tūlanga leo saunoa mai e le tamai taiming stau tupe. Ia, saunoa. Le sa o fisiringia. O le e whaafitai o le manino le wholesanga, o le tausanga e whale tupe le ua whola mai lona tūlanga masani. I le masino i ulai, se i aulia i le masino i uni
i le tausanga o iluma. Mai a ole autu o le whaafsili na tuina atu le whionga i le minista. E tūlanga ese a tātou talo le tupel ni. Ona o lewa taatia le talo le tupel tausanga atoa. A ua whaasolo le whaongaina. E le o se tūla fono na pasia. Ia tupe ia ua whaongaina pasia ele mautafono. A o tupe ua whaanganga e ala ile tūla fono. Pe o le 25% le selauma le lima o le whaavae. Ia maisi vaenga o tūla fono o tupe. O le autua la u fesili. Awa o le mea monia. O le ua alu whaasolo le whaungaina o le talo o tupe. Pe le o iai se vaenga o le folasanga o le talo o le tupe le nei. E ono ta umai ai. Pe fia le tupe lea ua uma o na whaunga. Mai manino ai fo. Pe fia le tupe mo le valu masina le tutoe. Le e taru sanga mai ai. Ia pasia e le. El tato palemene. Pe ina o le vala ale na ona o le tūlanga ese. O le whaatatianga o le tala o le tupe. E whaatusa i le tūlanga masani o masina. E au mai ai le tala o le tupe i tutonu o le palemene. Nal pawal na o le vala safia malamal mai. For clarity. Le walu le si vaenga i le 25%. Le o whaasolo le si vaenga i salauma lima. Fia la le tupel na. Ai fia le tupel le la tatou i o ene i ai. I le valu masina le toi. Malo whaaloar. Ia, malo whaftai lau whionga i le. Sui malu le tufanga po umau mai lau whionga le minsta le vaenga le e anga i mail fisik. Ia. Tula ia tu lau whionga le minsta. Whaftai lau whionga i le pongpetalai. Tai po i le saunoanga le whionga sa whapito. O lo maua le atu le tūlanga o lo whafsile. Po i le whionga sa whapito. Le tūlanga lava leo le paketi sulua masina. Po o iai tonu lua sulimpa sene. Mo le sila fia o le tato State of Emergency Budget. Le whaalu teimile nei. A tonu e maea o na tūwhatasi lea i to tonu o tato tala whatau au tu o tupe lea. I to tonu e maua isu lua masina. Pe o le ai a tonu lea nga ilau whafsili. Pe fia tonu se paketi e patino lava i le vanu masina lea e a fo ie. E whaatala noa ina le mauta. Pe o le sao lea o lau whafsili lau whionga i le sau whapito. Tula mai lau whionga sau whapito. Lau whionga le sui o lo tufanga. Paftai mo le avno e lau whionga. I o le na. O le lau tele foi o le fisili. O nei tūlanga ese le whaatatianga o le talo o le tupe nei. Ia, ma le talo o le tupe foi le paenga na mawai atu sfulfitu. Ona o afianga foi leo fesuia ingo al malo, ma taimin faia tato whenga palota. E pe le nganga foi lea. A fa pe o tūlanga ese ia le taimile nei. Pe le te tau ona iei te tono le talo o le tupe. Se wha malama le manga, mo le palemene. I tupe ua uma na whangasolo. Tau ana whapea mai. O le 25% e fia. O le selauma le 5 o le whaavai e fia. Na iloa ila ia lea e le palemene. Vaenga ua fuafua e ala i tūlafono. E le whaia si finangalo le palemene nei. Na whaia le tūlafono. A le mera lea e whesiri mai ai mo le palemene. O le si valu masina. Wa le fta tatou pale mai. A le ato toanga aia, o le ua tatia mai i le tasi tesima le 2 biliona tala. O le whaafisiri, o le tapenanga mai o le talo le tupe, ina ia manino ai. Ia le tatianga o tupe o lo ia il teimili nei, man whalo le lava. Ia, malo whaftai, pe fōringa mai o le mau atu o na e tolu vaenga fōile o ia e tolu vaenga i e liri whaelwhina ngā lole, sui o lo tufanga. O le whaonga ina o le 25% o le sitala o le tupe. E fuafua i le tupe whaonga pea ma le toru masina. Wha atataula ma le si vaenga le malu si anga le whaavai lona vaenga se lau ma le 5. Ia ma le lona toru le tā vai mai.
ia o pefia se leni e o mai ai le valu masina le por sa le fina ngaro lo fianga sa fapito ia tu lai melo fianga minsta o tupi Gaftaila o fianga le fonga fetalai o le o ma o manino atu o le update le sa mai le mtanga luenga tupe o le sa of ceiling ia tu langa lava le o le tasi o lima por tato state of emergency budget wa o nei lea e cut off vai le tato SOE ua tulaʻi mai i le ʻaofaʻiga e 5.9 ma le 3 miliona tālā ia atonu o lea e leʻi o te leo māua ia ni maega o le tulaga lava lea o le kako 25% budget ia ae atonu e tāua le faafesili mai ia manatu foʻi o lea o le a faamauina foʻi fesili ua e tāua auā atonu o lea foʻi ua le gata o le 2 tasi na tulaʻi mai ai foʻi le tuaina o tonu o le malo ia o le foʻi tulaʻi mai ia fesuiaʻiga nei ia e tāua mo le agaʻi luma ia lauafioga i le fofoga fetalai o tupe faagaga mo faalavelaave tupe faafosee e pei ona saunoa ai foʻi ma faafesiligia e nisi o le maota e fia faailoa foʻi tapenaga le malolo iai e tali atu ai ni faalavelave tupe faafosee e pei ona afea foʻi e nisi o saunoaga mo le silafia o loo iai lava tupe faagaga faapitoa auā faalavelave tupe faafosee muamua o tupe faalu le fuafuaina unforeseen expenditures vote o loo i le tala faatau autu o le tupe e tusa lea ma le 3% o pokalame o tupe alu 2.7 miliona tālā mo le tausaga faatupe 2.5 2.6 e faagaga mo fuafuaga ma faalavelave tupe faafuasei lona lua o loo iai foʻi tupe faagaga faapitoa o loo i le tala faatau o tupe mo faalavelave tupe faafuasei New York provision i lalo matagaluega e muamua tali atu i nei faalavelave tupe faafuasei e aofia ai matagaluega le soifua malōlōina leoleo ma falepuipui siosiomanga mpuna oa faanatura faatoʻaga ma faiga faiva le matagaluega o tiute fuimu ma faalavelave faafuasei faapea le matagaluega o tupe o loo iai foʻi tupe faagaga mai le faletupe o le lalolagi World Bank Catastrophe Drawn Down Option CATDDO ma le faletupe o atinaʻe o Asia ADB mo faalavelave tupe faafuasei le atunuu e fatoʻa faamatuu mai vaega tupe ia i le taimi e faia ai se poloaʻiga faapitoa mo faalavelave faafuasei o le state of emergency o loo iai foʻi aiaiga faapitoa i nisi o poloketi e mafai ai ona fetuunaʻi vaega tupe auā le tali atu i faalavelave tutupu faafuasei lauafioga i le fofoga fetalai o loo au ai foʻi Samoa le polokalame insiua le pasifika mo faalavelave tauafā ma matagi malolosi mafui e tsunami ma lologa o loo atagia i lenei talo le tupe se vaega tupe tusa ma le 7.9 tālā sa maua mai le Big Creek o le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company ina ua afea Samoa i nigalu e iluga atu o le tasi le mita talu le mafui e ilusia e ui ele ia afia tatou sa maua mai lava lea faamaniaga mo galuega fai e iai fo le tupe faapitoa mo vaega ua faaleagaina National Loss and Damage Fund i lalo fesoasoani a le malo New Zealand o loo insiua uma foʻi aseta le malo e pei ona iai tupe faagaga i le tala faatau autū o le tupe o ia vaega uma ua tapena auā faalavelave tutupu faafuasei ina ia le tele se aafiaga o tala o tupe o le malo tulaga o loo iai le faagasologa o faamatalaga o tupe le malo po public accounts lauafioga i le fofoga fetalai ia o pea ona tuuina atu le tulaga o loo tatia ai le faagasologa o tatou faamatalaga o tupe le malo i tausaga faaletupe 2.8 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 ma le 2.4 2.5 o faamatalaga o tupe le malo mo le tausaga faaletupe 2.8 2.2 o loo i le komiti tupe le palemene ma ua latalata ona faamaeʻa la latou iloiloga
Mo le tausaga faatupe lua olua lua lua olua tolu ua maea ona tau aʻaoina le ofisa o le fono mo le faatalanoaina le palemene mamalu. O le tausaga faatupe lua olua tolu lua olua fā o loo iai le faamoemoe e faamaeʻa nei le faaiʻuga o ke topa lua olua lima le galuega a le ofisa suetosili ma tuuina mai loa foʻi i le ofisa le fono mo le faatalanoaina i le palemene mamalu. Whamatalaga o tupe le malo mo le tausaga faatupe lua olua fā lua olua lima na seʻi mavae atu nei o loo tufaatasia mo le tuuina atu le ofisi e tusi mo ana iloiloga masani i le aso tolu sefutasi o oktopa lua olua lima e pei ona faatulafonoina. Lauafioga i le foga petalai ma le mamalu o Lauafioga i le Maria alo fingalo lo fio ale tamaita instalo tu lai mai tai tai tu ngai. Malo sanoanga. Ole tulanga lea e falongo atu iai. El telo teimi vave umanga luenga al mtanga luenga sutusi. Ole tuai lea e afua ele tuai on au mailam ta au pul palemene ona vavei leon tang fiel komite tupe o meia sa matu mo fo matu taimi au ye ton le komite tupe o le pawale tu lalo ele minsta o le vave ona a umalo le suenga tusi vavelona o mai ton ona mo mia fo e auto le malo ia tulanga o lo iai le il fatinonga o ngā luenga wa atuai mai whaingata ia te utau o na tō maua le se whale tonu o iai e atuai fōi ma le li poti mai al komito tupe e le lei o na vave mai o na vave loai fōi le maotan nei le tuainga whautuanga mal sosani a vatu ile malo in ia tuiti tiain fale ton e tula i mai fatinonga o le tala tupe. Ia malo sa no lo fiunga te tai o le tuangai ia salo le vaenga na ia pe au te lo le ufaso so tu sal for sanga minsta ia o ia li poti world committee we fo li poti tu ina mai official fono sa uni tu lunga laula wa fono ia manisi fa mo nga fia fa mai ia ai pe ai ono to alia le taimi le wa su ia fai nga malo ia fa malo fa tu le melo fionga le mista Pasai la fionga le fong pitalai ma u fa ma wina foi ia le fautuanga o tu ina mai ia el taitai o le tuangai e manato tele i no foi lalo la fionga le fong pitalai ia e momoli ale anga fa fitai le pa ia le matamtanga le ngo tupe tono le lava wa fonga manino le pa ia o tātou palemene i vaenga o mai tūlanga tātou talo tupe malona tāpenanga mo le sila fia ina wo o mai whainga malo i tutono Nau fionga seva noa pēr tu samlo nalo fionga fitalai ia o lo tu la i mai le whawila vea masalo si umu le tau mawatu ia sai tu la i mai sua si la se me fisa no se me fifa sao pe fifa mamla malo finga se vaenga i fia whamamlama i sangoa le fionga ia sao noa whaftai lau fionga le fitalai mo se avanoa a si sirion whaftai le fionga le minsta o tupe le sangoanga matango fie ua whafonga foi le palemene in le foi tūlao le fiafi taluai ona sa ta ua sa matau tālusanga ia se ofisa o leo mo le i tūmalo si umu whapea foi ona la vea sa matau tālusanga le si tia leo o titongi al mtanga luenga o leo ato aila ma le whalawiloa o lo whanga solo i te nei moli langa nga whaftai le mtanga luenga le whalawiloa a le tā ua o vaenga ia o le iai o ofisa leo i tono o i tūmalo taitasi o ngā eakang ia mai ai o lo whamalosia le tūlafono ma sila fia foi le malu o le atunu ia tūlanga pe ona iai pe pauale si vaenga lau fionga le whangawhitalai al sangoanga ia le fionga le mista ia langolango fo nei tūmalo ma le whalalo
Ia, No fionga fong fitalai. ia si Mo se tua tua le vanoi Tai Sui te tai le o mau atua pa i u sa no ngala fionga le minsta tupe. E se mta pu sa afere la unga fo nei tu mano. Ona le mata wina ia tu langa fo io. Pe o le fatal no inga mo le special economic zone. Le zata ua la unga. E pe la le o nga tusa ine nei vai tau. Ma le toe whaatara noa ina o tātou tū la whono leo le citizenship by investment. Mea la lea sa wha leo ese pōlenga. Le tū langa lea. Ise isi le sila i le lama pui pui o le tunu. Mai tū langa o lo whaipisinisi mai whafo. E wha o ngā ina ia tū langa investment wha pēr. E ni tū langa e ala mai aia mo meo tupe wha soli tū la whono na maua. E ma fua foi ona a fea le tūlanga i se tautalanga. Ona le sa ua ai lata mai nei se lipoti. Se tasio newspaper. Se whatanoanga na whai e pia nei. Na mai ai se whautuanga ma se tualalo Australia. Le pōlenga lea al malo Australia. Se isi le sila le lei le tūlanga lea. O mea i o special economic zone. E o mai e tangata mai whafo tele tupe. Whawhai ngā renga le tō tūpei tono mō meo no whanga whapea. E a re tele whai nā tangata pe o la tupu tele o isi atunu. E o mai e lam tangata ia mai mō meo tūpe ma nda maua i mō meo soli ngā tū la whono hoi au whala au whasaina. E a ma le tele o isi mau i tū ai ngā soli ngā tū la whono whawao malo. Le sau tono mai e tau money laundering. Ia e a fia whatase i ma mea ia o stock exchange. E whao ngā e ala mai e tupe whapea. E pe ia whao ngā ia mō meo stock exchange ma tūlanga whapea. E a wala mai tupe mau e tūlanga ma soli ngā tūla whono. E tau tupe ele lea. E mai whao wala ia na wha mai lea. Na pe lea wholinga mai tupe ma maa. Au tupe mau mai i mō meo soli ngā tūla whono. E isi atu no le pōlenga na wa fionga i le minsta man fonga vitalai. Ona e a fia i tātou. Ia, te tonu nasi le fia. Ona tu lole le ingo tātou o Samoa. Lunga le blacklist. E pe ona ta uso o lea fo i lisi. E a ona le toi moe lea tātou so soani. Mai telo isi atu no tele. E a mame o so soani mfa manu yanga. E mau e atunu pe e o tātou atunu tau ati ai. E a pe o le pōlenga lea lau fionga le minsta. Ina ia lava pui puia tātou atunu. Ma ia to e ngā ati nai whapea po e fufuanga whapea. Whaftai. Malo whaftai sau noa. Ia, lau fionga le tamai tai minsta langa sa ta ue sui whono wa sau ngone ia. Vaenga le i launga whalau e tele. Sau noa ia. Lau fionga le fonga fitalai au tele itali atu i le tūlanga lo sau noa i fo ia le whaipule mai anoa maa. Se o tali atu wa i le whaipule mai si umu. Peia e le mamao ia le ofisa o leo i pautasi mai a si umu. Ia e peia ona mai tau wina le tele ko i sau noanga fitalai. I le tato matanga luenga wa unga. Ma le mitanga luenga o soifua malolo ina. Mana na o uma tātou ia 5 sutasi tu malo, 5 sutasi ia whalema, 5 sutasi ia onga. Au le mai tau watu, o tāpuni si whale a onga. Le ain whai a onga. Le foi mai tau watu, ia o tāpuni si whalema, o naisea, e le o mawhai o nanga whatauli maina, le lava o fōma. Ia atonu e whape nā fo i tātou matanga luenga o leo. E mo i lava o lo o tele tātou leo le taimile nei. Ia ai pei o le vaenga le nā e sau pea o na whailo i tono o tātou maota al PALEMENE. Ia mautino e tātou te nau uma. Ina ia whaatino au nanga nei a wāsaunga le mū. Ia e ese foi le vaenga le mālo i lon tūlanga i le au te lenga. Pa malulua tuai le whaipule mai si ia taatia mai lo whanonga. O au lea o te nofo baba aia o le minista o le mtanga luenga o leo.
se yo mai le fionga le li palemia ia ona fao o ai le o lautau sanga fo i mai ia se whamatalanga i tūlanga o loo popole ai ia le sui fai pule mai ano ama i le tato pili leo le citizen by investment ia atono le tato vaenga lea o lo tatia le tato MCO tanga luenga le minister ia o te iloa inga o le apaya inga taluai sai lunga fo il kapeneta le nei pepa o nai sea ua fitu le valu tau sanga talu ona pasia le nei pili lunga le palemene i le family ona ai le ai ma se investor o lo invest ai ia atono tiu te ai ma mtafa yo il malo e ilo ta iala mfain favai pole ale mafuanga ia ata tia mai lo fatu tuanga lo fionga fai pule ia o le fo wa se mai ia fai nga malo fo ia o lo o sisila i lava ma ta wa fo tu langa ia o lo e popole ai ia o lo ia tato Central Bank of Samoa o la to wat you te mam ta fa yo ia e fai la to due diligence check ia ele yo o mai ngi investor mai fafo e pe o le ba enga le na nga i le am ta upu ai le i o no foi lalo e pa le wina le nga fa tai i la o mtanga le nga tupe po le mato a inga sa tupe po le enga finance sector ia o le ua so mai ma join mai ma le MPE ia manisi fo yo SOE ia atonu mo to atele ai lava ia sui fa vai o nei a inga ai mo silfia tato palemene e o mai le fai ngā malo ia o tau fa vasenga fo tato SOE budget ia ta pena tala le tupe ia o mai fo i male fai ngā malo malana anava tau ia manatu ele fai ngofie le ngā luenga sa fea ngai malmata ngā luenga o tupe e tau mawhai e fetu unai vaenga i se taimi lai titi lea umawhai ai o na fono tātou palemene o nau ta inga ia awane i umi o na tuu le tātou talo le tupe ina ia mawhai foi o na whaangai oi le tātou fai ngā malo ia e mamoli le ngā ngal whaaftai i le pa ia o lo i tū malo i la o tau tapua inga te talo. O le lua ai nei o pae inga o le o tūla i mai. Whaftai la o tau whātua tuanga, ma la o tau wha moe moenga. Sa si i ai o tau au, ia ma tau toe filfili ina mai foi mulpola. Ia e whai ma leo le tātou tū malo. Ia e le whai se asa ma se mau la o fionga i le fonga whetalai. Wha malulu atu le tātou palemene. O le afo i se upu ala amale, ona o le nau e wha amala malama ma tā upu. Na whesilingi ai, ia manatu mātou te matua atu i nā. A le nau ta inga, a le minister o tupe po lo o tūlanga po i whawhai pule. O le tū mālo palau tasi. Ia tātou o mai whātasi. E whau tātou whai ngā mālo. Ina ia mawhai o na ausia le tātou wa inga taula. Ia se itia te mau ainga, ma maua se Samoa fi le mu, ma le saunga le mu. Manu te le ina le fia, soifua, a Emanuia. Ua talinga e fia longo le maunga na isala fai. Ua e si i foi le vatele ma ua taulo na papa tu loto. Fa maloa tu lau fionga le anoa ma le atoa ta penanga. A se tali malama mai fo inisio saunoanga la ngā le mota. A whanga solo le tātou talo le tupi. O le te talo lava no foa, i a toa pēr lo finangalo i tō finga ma wala wina. Whaftai mo le tā penanga. Ia, o lea ua tātou se mai, ia i le whai unga o le kapeneta, ma o le minsta mo le muli fo i lea le a fionga le sui pāre mia. Ia o le asa ungi tari fuai tau nisi mea, nisi vaenga, na sao noa iaisu i mamadu al palemene, whātatau le tala le tupe lua o lua lima, lua o lua ono. Sao noa ia lau fionga le sui pane mia, manu ia lau sao noanga.
la tulenga whaftai lau whiunga I le whaftalai sai o ngā luenga I le nei aso na tu lewa tātou taunu mai le tau whiawhi o tiute whapalemene le nei sunga whanu le whai eisa me tala le nei tu maloma le sunga whanu tu le ngang whawhtai pai o palemene whiunga sui whai pule ai mai se lau whiunga le whongwhtalai ma le ofisa o le whanu tāpua inga mau whaurulunga mta ngā luenga ma lo ngā lulue I le nei lua vai aso ai le isi le sao le nei usunga whanu ma le tu malo whale alili Papai le tapo inga mau ala o whiunga le li palemea. A me se ua whiunga I minstalanga lango. O whiunga vui ma la o whiunga teituave. Pa ia o le tanga luenga le whiunga le palemea. A le tātou sekta o ngā luenga te le tapo I maia malmanuia. Au so tātou sao mo Samoa. Nei talo le tupe. Nei manuia o lea ua la se le tuta whaitoa tau mai le lei foi le matautu o wao lea ua papa ao le paie o le whono o ao whaitula whono Samoa le nei tai ao na niunga lua I le anga le lei o le tua o lea foi ua motu I le tai le tātou whamua e peo le tai ao na sola. E whapolo ma le whasangi, ma o tātou mua I tapa I tulia le te tā. Walo tātou sao I amanuao. Ala le taulanga si tia ma le viinga I le atua. Sula ilo na lofa ma lona whamaoni I le wholaunga Samoa. E le ngata I le nei tau sanga. Ai ana whainga malo le nei wa se fulu walu pai ainga. Tau tai lava e le nei palemene o tātou tofi o Samoa le atu no pele. I lona au alofa sa ia apele pele I nai le nei palemene I futia walu e ale paia inga lona sfumafitu. I lui tau au lo tātou whatua tua tātou pene iai. Le matai saula valeo le tua malona mana la vea I wha mawhana whana. Sa ia ta pena ai le wha moe moe o Samoa. Mai ai lana whainga whitwhiringa e o mai le nei amatang fau. Tātou wholau mai ai lona whi le mū. A wao lo ta ui ai e si o tātou watu nuu le tau whawha le tua. I o ngā nawhatausi. O na langi tāpua. E ale langi te talo I le atua o lo whawai ai Samoa. Ne ia tāpua o ao ina le whamoe moe o lau whionga ma le palemene o Samoa. Se manuia ma se atunu saloto. Lau whionga le whongtalai manatu ai le whamoe moe le nei tai au na lingua lua. Le tala no ina, le tala o le tupe a mata, o le nei paia inga. Ma eu le anga le lei o le atua. Ai sea, a wao leo o tātou se I pe au mata la loa o le nā lofa. Ma lana taita inga mana, e o ne tātou moli mawina I le nei vai aso. Le laulili wina o le tofa ma le uta le palemene, o le amatanga o le paia inga sfumalwalu. Le itioa le salamo, na ia whapea ne, loa ngā ngai, ia e whamanu watu I le li,
o mea mo foi te tonu ia ta ia whamanu i lo suafi pa ia lo wanga ngai ia whamanu atu i le li awa foi nei ngalo se mea tasio ana me alofa vivi atu ia utou i le li awa e le leo ia awa e whaava vaulava lo na alofa o fionga fong talai mai fa tulol pa ia o mota palemene malai te fau malai ta wavele atunu awa te fau o malai o fau tungatang Samoa o malai fili tanganga ai to fa sua ai fau tanga man moe sa ili wa fai o malo man manuia o se tato o tunu pele fai va lo fia ao nao sui mamalu i tu malo lupe anu faia mai le fui o wale palemene mo le manuio Samoa mo tangata na o fionga fionga talai matu te fata alofa i le alofa al moto le palemene le nei tuasu fio lau fionga fionga talai al mota o le tai o le palemene mamalu o Samoa sulau sunga le tai o le tuangai fiolau fionga le saufapito ae sui mamalu le palemene fiolau fionga le whailau tusi o le fono molo va lo tautuaina le palemene matou fata alo fatu ae le itua le pulenga fatonu le suta puai mai inu ese o lau sunga le ali palemea le tai o le malo lau fionga le laule le malitoa o la tai vao le watea o la tai vao Smith sulau sunga mil polo o le sui palemia a fio minister o kapeneta a fio minister o lango e ale na lango te talo a fionga i fau lungo mtanga luenga umal malo lo tautuaina o tato watunu fa talofa il tapo inga mau lo fionga le ama malu le malo mana masif lo fionga tu maleli fano vale to a sola vile lua a fio suyo fono su tofia ma to masifo fio lo fionga fam sin sili malei tu tino fam snonga eli i mata mai tai fam sino a le mtanga luenga lo tautuaina le ai tu fale lo tato malo awa le tafatolu fafitaua ngai te fapai atu le fafonga tapuai mai se tatou atunu awa le afio tama ma ainga ma latu tama ainga o tupu ainga o ee ainga o papa ainga na te faifa aya tula tu tausi tupu ia tu mua mapule i tu au ma la taua ainga ritai ma le vao fonti ai matua le tu il tala le leia le tua mo lon finangalo so tai o kale sia ma fai nga wenga tu tofi le tu lo fitai tunga yo la tu favor fa o si taulanga mo le tua mo lon finangalo o te fa tu lo wat foi pai o fai nga ma lo tu le menua fiolo fiona convensili lieutenant governor le fionga presidente o senate mai se fonftalai ma sui mamalu mo tailua le fionga famsin sili mal mamalu famsnon ia la lea wa sua mal vai fanua fo mai tulangi tu au ma la taua saole ale na niu na sailua ia le mo sa wa le fio la una mtas a fio fatui lenga toto upu ia da te oima no tele ia sau ngatana ia Samoa e afu mai mala tele se ia pa ia filima pulutu tawilo ai manua malo ia ai malo le tua mo Samoa lau fionga fontalai o leo tatou mo le mauina le tapenanga fionga le li palemea ma le tatou whainga malo ta wala tu le fionga i le minister o tupe
Ma tātou ngā ruenga whaatino, mo le nei tau sanga whaare tupe. Lua lima, lua ono. I le ametanga o le pae ina, lona sifuru walu le nei. O lea ua, ma ea saunoa, whionga le minstau tupe. Tuso le whamoe moe, le lei, a wale nei whainga malo, mo le tau sanga whaare tupe le nei. A le vai mamau le lima tau sanga. E tau ia ino u whaatepa le nei palemene, i le ano liu ma le ano fale, o le whamoe moe, o le whainga malo, o le whaatuatua i le atua Samoa o tas. I lalo le taitainga lana whionga, le laule le maari atoa. Le li palemia, o le taitai o le malo. O te tautala ai ma le whaetete, i le awa tele te tau ai, so whatau waa, whaleo ai le to wha, lana whionga le taitai o le malo, ma le whainga malo, mo le ulua i tala o le tupe. Lau whionga le whong talai, i tā penanga le whainga malo, e la mua i le finangalo le whionga le palemia, o Samoa o le nuu, o le ainga, e wheso tai o na ngafa, e whese tai o na ainga, e ainga i o na whaleu polu. Ai suri tau tua i le atua fofoa, le atua o Aperamo, le atua o Isaako, ma le atua o Iakopo, e ala i le soifua tau tua i so se tiute, ma so se valawina. Whapenane nau ta inga lau whionga le whongtalai, le nei whainga malo. Ai se ai tā ua o tātou ainga. Lau whionga le whongtalai, o te whia tautala. E tā ua le whainga malo le nei, e tūlanga tātou ainga. I tā penanga maleanga i mai, sa ilo tutoa, e le whionga le li palemia, ma sui mamalu le whainga malo. Whawhi tā uri, sa tutupu o lo tutupu. Ma ele tali tonunga, ta pena ai, se whaavai le lei mo le angai le numanai. So se whainga malo lava, e tā pena mo se atina, e manuia o se atinu. Lua vaenga e atia e. E atina ina o tangata, ma le atina ina o lana infrastructure. E le i whae ngofie tā penanga, mo le atina ina tātou tangata. Aisea, onga whawhita uli, i le soifua malolo ina, ma le soifua o ina. E maise ai, e tūlanga o ta oto ai, i le temi nei, peitai, tātou lavo tangata whātua i le atua. O le atunu e whawai i le atua, o le atua foi, na te wheso soani, i tātou watinae. Tolu vaenga e na nau i ai le whaamoe, o le whainga malo, atia e o tātou ainga. Atia e manuia la le tino, soifua maloloina ma le soifua oina, i o tātou ainga. Atia e manuia la le mawhawhau tulou, tonu o tātou ainga. Ai sili ai, ia tinae i le soifua whalenganga, i tonu tātou ainga. Ai sea, ia whātu mawina, tali tonunga wha keusan mo si o tātou atunu. E eile tali tonunga e le toi tau wha matala ina e le nei mauta. O mai o no o iai sao noanga whionga le minstau a onga ma le minstau soi fua malolo ina ea pa pe foi le sao noanga le whionga le minstau tupe. Pe tai e au lava o na manino vaenga au te teli a wale tā penanga manuia o le manai mua o whafonga ro tātou atunu e le whamoe moe o le whainga malo i alo ma whanau po pepe fau
E ala ilana fesoasoani tuina atu mo i pepe fou. O le wha moe tā ua ina ia au ina mai le amatanga lena. Whainu mela, wha maunga tala whengai. A wā tā penanga o le lumana. A tātou data for planning purposes. E tā ua ia wha maunga lau whenga le whongu talai. Aisa e mawhai ai ono tātou fua mamao i au ngā tupulanga. Ai mai se wha tupula ia pea. O le whai tau au whai o tātou tangata. Ina ia o tutusa le whai tau au whai o tangata. Ma ati nae o te mao a inga. Ai mai se le ati nae e whesoa soani wha toto ngai nai. Le ati nae o se tātou atunu. E le ngata fo i lea. O ia lava wha maunga. E wha o ngā ina. A wā le fua lele. O lo soifuanga manuia o tātou tangata. Lona rua lau o whionga o le soifua malolo ina. Pei au na si la fia le wha moe ia o ngā meta. E mai se lava i mea tau mawha pei fwoi no sau no ia inisi o sui. O le wha moe o le ati nae. Ina ia ngā lulue whatasi. Ia veo le matawha ioi. Anu, a mātua, ai tu malo ma le atunu. Le soifua manuia ma le soifua malolo ina. O tātou whanau. Ai a mata mai, ia o ngā mata. Ina ia le leita pena. Ina ia wha o ngā fua o whae le leanga o lo maua. I o tātou nuu mawhia. E ta pena ai, tau mawha te tau. Mo alo ma whanau, ia onga whataita. Lau whionga whong talai, lesi lea ngā luenga, e ngā lulue so tau au ai, le malo, o whono whawai, ina ia au sia, lea miti ma lea whamoe moe. Lau whionga whong talai, e whapena fwoi ne nau ta inga, i le soifua o ina. Ina ia to e tapu e mai a o ngā mata. Ele terminei, e ona whawhafonga e ele mauta. Pasi al tu la fono, ina ia a onga i le whātou sanga. Pitai, na nau le whainga malo, ina ia wawe amanta. Aisea, ina ia tapena, e fina ngalo tala whengai o whanau, au amata mai. O le ati na e ina o le fina ngalo o whanau, e i le wā o le whanau mai. Ma le lima tausanga. O le taimi tā ua lea. E ta pena ai fina ngalo o tātou whanau. I le soifua usi tai. I le soifua whamaon ai a le toanga e ngalue. Lau whionga i le pongtalai o le soifua manuia o i fina ngalo. Se tātou atu. Nere o pose lilo le mota le nei. Suinga wai aile soifanga. Sa wanga i tutonu a inga. E mai se tele whawhita uli tutonu a inga. Mai se fwoi ia fianga whalau whasaina. Tulanga fwoi ia o onga whapena. Lala lea e tāua e whainga malo nei tā penanga. Besi le vaenga lo ave e whamomua. Ni se whawhita au le afo mai. Te mau ainga. Uti te mau ainga. Tonu ainga. Mai se foi te leila tau malanga inga luenga whawhitainu. Ai tu ua ainga matai tō lua. Ala lea ua si ai lunga. Le tau o le tutongi maa walalo. Aisea. Ina ia wha solo ona si lea tutongi ia tala whengai ma tutongi o loo angai ele mawhai ona wha tusa lia ai ua whainga tā ona toi sue halo ma whanau tautua ina sio tātou atunu e o i pei ona saunoa le whionga ile ministao a onga
sila whainga malo i mata upu tala whengai e au ngā moro tātou sio manga ma le tautua ine o sio tātou o tunu e ala i ngā luenga o vocational education lau whio o le ati na e o nuu mai tu malo tele fina ngalo langa ngā i le nei vai aso le tātou poloketi e la langa ai ati na e tutono nuu mai tu malo e au na whalananu atu se teimi o sola lau whiongo le whaunga talai le tūlanga na ta oto ai e fua le tango lima whaafitai i le atua wa iai le swinga pei tai e au lava o no tātou ngā lulue e ati nae si tātou o tunu o pongi mai mamalu i tu malo pule mamalu ali ma fai pule a inga a ale pule na lua sa ao mata mai tai fale tua matausi a ale au fai ngā luenga ale tu o i tātou uma tātou te lima e ati nae fatasi si tātou o tunu ia ngā lulue i tu malo moro lato wati nae lona lua lau whionga i lea lava poloketi ia pole ati nae mo nuu mai tu malo a sila iai i le tūlanga lewa ta oto ai i le tai 2 miliona li tu malo e se lau ma le 2 miliona i le tausanga i le 5 tausanga e 5 se lau se 10 miliona o lea ua whamatu a wā le ati na ina o se tātua tunu e le i titi le nei se lene a o le whamoe o le malo ina ia ati nae lo ia vanoa tu iei tupe whawhainga luenga le si le whamoe moe le nau ta inga ina ia responsible i tu malo e lato tupe maua ma tupe whasili ai a ia whaawa upea le ati nae sustainability lau whio whamoe moe le nā o le tātou poloketi nei o le miliona lau whionga whongtalai o le a i le au te lenga lau whionga whongtalai nau ta inga le nā i le atina ina o tātou tangata i le atina ina o ainga o whanau e o lava pule mamalu ali fai pule fale tua matausi e o lava e kalesia a wā lava le soifua manuia o tātou tangata nau ta inga lau whionga whongtalai ia i puipuinga whawhita auli o nei asu e lava o na saunole whionga le mai ta e mi stau tupe te ngai man tanga luenga o leo newe i le whawhita auli pe vo sau no iai whionga i sui fai pule whawhita auli o le eisa e le ma whai no tātou a ngai atia aulo iai whatasi ma mala ia lau whionga tulou mota le nau ta inga ina ia tineia ia whawhita auli le ngata le sawanga i tutonu ainga manu mafioanga e whapena foi le tulanga ia o le tātou whala au whasaina lau whionga whongtalai i le leo te lenga lau whionga o matanga aluenga a le whionga le li palemea tanga luengo le palemia tanga luengo le loie sili mai se le metanga luenga vai fafo ma le metanga luengo tangata pule tangata fainga luenga le malo telefina ngalo sa falia ele mamalu fai pule ma ua fa mawina le telenga awanga luenga fatino lau whionga le whongtalai pitai o le fautuanga na tuina mai whamawina lau whionga e mai se lava le puipuinga o tua oi whavao malo e le ngata ia i latou e
fai malanga mai ai fa pena foi ia tulanga o loe awina mai tonu ma o fa mawina le nganga fa lo lu nga lu so ta wai ia le mtanga luenga o le palemia ia le dato immigration e mai se tanga luenga vo fa toanga ia la dato biodiversity ia mai se foi le mtanga luenga o tuti ia la ia I o loa lawina mai tonu la fianga le fontalai o le tulanga famawina ia ile tato loi sili tulanga I fautuanga I tula fondo tonu na I tula fondo sa ta ue sui malu ma o le anga dulu so tau au ai ia le loi sili ai mai se tanga luenga lo fengai ma tula fondo ini tulanga tala fengai pe a tu sai ma le finangalo le fionga palemia ma le kapeneta moni swinga tala fengai ole mai se foi pe ona ta ua tu la fondo ile tu se ina o matanga luenga pe ona yel matanga luenga tute matanga luenga o tupe maua lo fionga le fong talai o lo o na tu le mai ona ta dia ile fionga minsta ai pe on famanino o mai on fa maunia le tu se ino nem tanga luenga el fainga malo mo vai tu nei lo fionga o tu langa u fa matu ina tu la fono e fa ma tu ai le tu se ino se fo fanga fa mo le fautuanga mai le tanga luenga le temi nei e lo ta auto ya ile langa tonu ia vai o mai on ta pena e fainga malo au ia ni si vai ngo fa mawina le nganga ina ia mafai ona fa tu la fono ina fa tinungo ngaluenga malo petai menino ia le fionga loisi tu langa tal fengai e ona sau no ia le mamalo sui ile eni so sui sa noa ile tulanga ava no fenga luenga ia ile le fa tu muina o tatu ava no fenga luenga lo fenga ile konftalai lo ia ava no fenga luenga ele fa tu muina o tulanga masani te usanga tetas tele mafuanga e tu poia tulanga fa pe o tangata ia e fama vai mo tu isi vaenga ia pe malanga foi fafo ia o foi ia pe amo inisi fa manuyanga ia matofi isi mtanga luenga ia po fafo foi I business tu moti fala tonga malo ava no ia ele me fai ona taofia e tupu ai le tulanga o lava no pe o au no fenga luenga lo fio au fa mawina le ya tu alalo sui fe pule pe au na sa no le tulanga o seleni fa sawina ai mai se foi seleni te tau on fa mai ya pe ona te pena ina ia tatu talafa tau tupe ia foi isinga luenga fenga luenga e tau sa ili ai I tangata to mai fa pitoa fa tumuina ono le uti I la tau e ai to mai manga va tal fengai ia mo ia fa mo ia miselava ngaluenga tau insinia ia mai se ia a matata fa pitoa ia o fita tunga ia mai le tau le nisi ai se foi le tulanga tau la fumanu fa toanga mai se foi fa ia onga malo ia peo o ava noa ia lo uti ai e mai se atu tonu ngaluenga malo la feo lo talai ia lewa fa mawena foi wa lo fatino le longa tele al komis al tato public service review ia mai lava te usanga lua ia wa mai ai le tavatino el vanga momua ia malo fanga solo pe ina ia mafai ona to auto langa ton langa ia tu lumana mai se lava ia va no le fatumuina po mana mia pea pele ai mai se foi ia ava no tala fengai wa
fa maliaina fa tinongo ngā ruenga malo mai lea taimi lau whionga ia pe au na tā ua sa fsirfoi ia le malu sui i le tongino whamanianga mo whaiaonga ia po early childhood education whamole ia le neem tā upu ia ngā whamanita ngā ruenga o aonga peitai ia e ngā rua so tau au ia ma le la pisa si la tu te ai tongi ia ina ia fatinu le ngā i le tulanga tala whengai ia o le au te lenga lea lau whionga ia ia le si le tulanga le visa ato visa lo mul mai le tanga luenga mai a November i le 2 o ila to umo tanga tanu o Pasifika mai atu no Pasifika e ofia Samoa e me fai ona fale New Zealand e no ma se visa visitors visa pe o le visit pe o le telenga lea ia o le moli mai ia ale tato mtanga luenga o vai fafo ia o le telenga lea o mata upu ia tanga luenga le fiunga le palemea o lo lalo le mato ainga taimi le tu mau ia mo le nei taimi la fiunga fa talai no wo mai lea ia malia lava la fiunga e sui palemea le se malo lo tola mai sui fa la tonu o la se mete fia se me fia fa sa o mamma na malvanga pulmuli na ele sa no ngale sui palemea ia io visa ia se sa la langa ia tunu fafo sanga luenga le tatou malo e sosoni ia il fenita mal polongo la wil tatou tunu nga ko le visa New Zealand le visa Australia o mo ko fainga ka ko e kaunga ka ale tanga lava sa fiu New Zealand tar sanga mai singa ko me hole le alu online ia me ai lem fai ka ke le man na o fai pe i ofisa ia o fai ai pe tai fa fengo fi ai mo New Zealand o ngalu online me mo la to afengo fi o fen tate ne mo tato mo tatangata ma tulanga ele la tele o tatu tangata ya mesera le lem kwa ma o no le ngata ma o lungo tele o artala le o mai e o waku ave me ho yo pu fa tasi mai si o so o le lo fa tasi tal sanga tangata mai Asia ma Afrika ma tangata wa pena e magingi ko me tatu tangata e o mo kwa ke le al fa le tonu le o ye o ia tangata ita to fa pule ma at tu le le malo o foi au mo fi o tangata e o le mfai no ia se fa mo moli o ka o nga fa ave stato lango i me foi kam foi na isi tangata Samoa New Zealand ma Pasifika ia fai o ma o lunga la to visa ia se kam foi ngo fi mo tangata ia ni nga ko New Zealand Australia foi la to o pe nga ko Samoa ko ia su yo netu e o mo solution tu no ia e visa free New Zealand e ale ko ile nga ko fai pa anga New Zealand nga ko o pe ka ko se uso ia ele foi on tupu na me mo tato ia ole pa anga le tau na tanga ia tato malo Whionga whawhitalai. fa la o whionga fo fetalai e ia se malia lava la fiunga ile sui te tai la ngalena mo mo sa fata o se tu leva no le fa la via sa fata o se me fi fa sa o pe ole me fi fa mamlam ia le sa no la whionga le sumi staff of the tele sui palmia of the tele la mo sa no ole me silin tau ole visa le o tau foi mai nei ai fa ta sia tu in fontanga ma workshop foi ole visa on arrival in New Zealand lo fanga solo lo tula yatula alo fangia lango le visa on arrival in New Zealand lo ngalu ele fionga ya afanai ya malato committee ya o lo fa foi le tulanga in New Zealand ia pe le ala le tula yatu mal fa lo le fionga su mensta o su palmia ia se tu leva no le fiunga le sui te le tuanga ia ona la foto le lo fiunga le palmia ia o in malai ofna hala ta tailo whionga fo fetalai mo le no le mta pulanga le tasi ona le foi sa ta u le ta talanga ni tu malo sa ta pa po la to no level position on ta to malo ele mta pule le visa le free visa le pe ona sa no hoi e sui malo ia o ma vai atu ona ia le tai tonua la whionga sui palmia
e tau au no nai pea i le malo New Zealand e honor the spirit on the treaty of friendship. On the treaty of friendship, amin whataua. O le o inana tātou osi whea ngai man malo New Zealand. Ina o tātou tuto tasi. Ma wha se e se lol malo New Zealand mai a tātou. Ina o tātou tuto tasi da whea iwa se lau na suma le lua. Nen tātou osi whea ngai. On tala le nāna wa whea sui pānmia. Tau na honor the spirit of the treaty of friendship. Ia, tu lai mai ala wa whea ngai le. Ia, maria whenua lau whionga le supal mia lo iai whaula vea la whionga tei tai le tuangai. Ia, le sao no ese me fia whaasa. Ia, sao noi. Peo te whanonga atu whapea le iai le tourist visa. O le mena sa tauna iai. E atunu uma o le Pasifika. O le tourist visa. E o tuetanga ta whao. Mtoe ese mai. A tau nuu lai le se visa o na whatonuina la tangata le alwe whaiso na visa o le toru masina e mwhaiai o na nofo i te toru o New Zealand te le se mai o le mela lea e common ai le tele o tunu ai Michelle Commonwealth ai o le mea sili o na makaukia ai Michelle New Zealand Australia la to ofisa e nei e malama lama le ile nga nu o Samoa ao fala ve lave e mo mia mai tatu ainga le matai o le ainga e watu fai fa lave e fiu o lo office o le kokele ia e o al va songai o aku foi ia no foi ale o tusi male fa no ave a New Zealand i tonu nei ave a Australia e le tau on le mal malam e la no Samoa ai me so le no foi nei e isi fai au e fakasa o tu ya cha o fiu ia na vela lo tusi fatu am fai no a fai au e le ka o ka fia o la tole o tu o e fa mi o le tata o tatu o tunu a mi o leanga ai ole makua mawa e ole melea e fai New Zealand maskali pa wale mea ia te tala tatu tangata mo fa lave e me ka ua nga te tala tatu tangata mo fa lave fa fose ma tatu tangata atu e asi whanau New Zealand to e fo mai e leo mawhai e makua le anga le mele olo iai e nā pa wale ma rosio e mwhai ai o na sui le melea o le tato malo e peo na saunoa le sui te tai e taua tele le lo tea o le mtau pune nei i lalo le tato treaty o le treaty le o le whawhawo inga a sa momo New Zealand paua na le treaty whapea na saingi New Zealand le sa si treaty whapea Alal mea lai o ngale kausisia, mea le taun tatu tuti loa, o le whautuanga. Ma lo whaftai lau o whionga i le a fo i le. Tai lo i tuangai, ma lia lava lau whionga le sui pale, mia se i tau. Ia, ma lia lau o whionga le tai o le tuangai, ia ona o tatu whamau maunga FONOTAGA i hensat. Anga le mau atu sa e sauno anga whapea, ona o visa o whaife au e anga i New Zealand. Ia ona o tatu tangata a mi o le anga. Fautuaina le whamaumaunga le ofisa ina ia tu ese le vaenga o le saunoanga. Ma le anganga whaaloalo. E wha mio le leina. Ia tato whanau e wha le kongu le lako a mio. Le akau ke vai aku, me le kupu fo isi ka ku whangau. Wa a fia i mei o kengi. A o le taumo whainga a e kalesia. Ave lotu. Tasina me tau te. Ia lewa mawat. Ia ono la fonga. Ia ai malie le wha maumaunga. Ia sui le upulea. Ia wha mio le leina masanga wha tili ai le. Ngā luenga tala le lei. Ma le nganga wha loalo. Lau whionga sui pale mia. O le visa lava le u iai wha ula vea ia wha. Ia se isau no ia lau whionga sui pale mia. Awa leo le meta tau pole ai. Nei tala ole le palemene. Ile se ese whauinga ina u. Ala whaina lau whionga.
o le nganga ia ina ia mamalu le o le palemene wa isi le vaenga te mai tau a ile tulanga iai o le whaupunga le ilo fio le la whateo tu le from November 2025 people with passports from Pacific Islands from foreign countries including Samoa can visit New Zealand from Australia without a visa. Ia tulanga na le ai. O le a tutilo ai, lo fiong lo talai, la sole nei. Nei vai aso nga luenga le fiong le pan, lo fatal no vai ngai. Lo fatal no vai ngai. Sa ma tu alo ai le. Alo tulanga le na lo tutilo mama. Awa salo ele misi foi ia official fiong minsta. Ile o atu o ila tau e tarsanga mo tusi la lango ia ila tau visa e fa penala o fionga ele te fontalai ai fa aftai fa mawina le tulango iai ia ia tātou pautuanga ia awalava le ngai luma o le tātou ngā ruenga mna tinae lo fionga lo tai ono mai lea ile tulanga tātou infrastructure e lava ona tong fai atu te sola le atina o le atunu e tau ai le infrastructure atia o tatu tangata atia e tatu infrastructure aftai te usanga tele i le atina ino le vaenga peitai ia whengai pia malu tau o tatu ngā luenga te tele ma o le lutau ngonga lo e nete o le tau lo fionga fontalai o le tau e fatino ai ngā luenga a tu se tau fataitai e ma fai ona meta mai mo fataino se kilometers tas fai ona meta mai le miliona e tau atu le tolu ma le afa miliona le tau o kilometer tas e le o toi tango fia a me se foi lo fionga au le tau i le luas futa usanga talua sa ma fai ona fatino le ngā luenga i le luas se laua fia e le atu se lima se laua fia lau fia le onga leo le tulanga wa iai mai lo silsila toan malo ia ile tulanga e au ona fatino ile vaenga iai nei vaenga e tatu te sa amata milita pedanga o le tatu reform township field reform o le luafe o le luafe ia le sa avese tatu public works department ia ai fatino le tatu ministry of works ia tu fatase male tatu transport o na le sa tu o tu fatino o tatu luenga i konkalate ia po outsource tu le fatino o luenga o wala me se foi nga luenga tele o fawino tatu fale al meu mai tawina lau fio ia wala mafai ona tu na il malo foi ana tu pe mo ile te mi lete ia le tau tatu luenga a fua ile la fai o tar sanga ia mo awala nga lue ai le nei fo na palemene todos fulu ono i po ai luas fulu luai se va lo no winga limas fulu valu ia tatu awala ia fa pela reta i le minimum cost te miliona kilometer ino winga limas fulu valu miliona pe tatu tu la tilenga le nganga le a o mana onga uma no mai tu malo o se mana onga te tau o tala fe mai aisa o i fa mo ai te mau a ingo se tatu tu o la nganga le lo fiong fong te lai le ai te un fe to i sila sit to an malo mo fenga malo ya ile te pena ino fa fe le fenga fa vai tala fe ngai mo le fa mo lo fiong fong te lai o te fa malu watu lo fiong al sui palemia taluai o lea o mai tai mo tatou malolonga o vai rupe na de sa no anga lo fionga la mfai un fa wau pe foi mai tatou malolonga o te fasi silato fatati ese nei tau manga al fono au fai tu la fono mo le malolonga le fiafi tatou tito e tau o fia le tu la fitu le fiafi